Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Upresident we-MK Party, i-former president yala eSouth Africa uJacob Zuma uyatrenda on social media ngesimo sokuthi usaqazeke phansi ngenkathi kwenziwa i-media briefing yayo-ke laphayana-ke i-MK Party. So-ke uyamazi ukuthi uyathanda ukuthi asheye i-performance. Uthe esathi-ke nkosi yami uyacula-ke enza-ke into zakhe eshaye iy'tayela zakhe kwaphika kona ukuthi amathambo-ke asemadala usemdala-ke washayeka phansi-ke manje-ke sekuyihlaya-ke useyatrenda-ke asambeni siyobona ukuthi ngempela kwenzakaleni kahle kahle, why ewile noma ukuthi ube kanjani nkosi yami ubaba uJacob Zuma. Uma uthi uyaqala ukufela, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungayophela uzuphuthelwe amavidiyo afana nalawo. Shone khona ngingamosheli isikhathi sakho ngoba uyangazi angithandi ukukumoshela isikhathi sakho. Iyona-ke ividiyo lena-ke etrendayo-ke yakhe-ke ubaba uJacob Zuma ewaphansi-ke sebethi-ke usemdala nkosi yami akashiyile iy'ngane akarethayi. Wena uthini-ke? Comment down below. But-ke sivala la ividiyo yanamhlanje siyibeka ungqi. I really hope uzoenjoyile ividiyo yanamhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi uyasimesha lo like button, uphinde usimesha nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.